како воопшто доаѓа идејата ќе свирам на улица? Знаеш, како ти текнува тоа? Како доаѓа до тоа? Scene gdje ja pjevam na ulici su se dogodile poprilično spontano. I gdje bi ja recimo šetao ulicom i sreo ljude koji pjevaju i sviraju. Dobro. I ja bi im se pridružio. Добро. I neko bi to snimio i objavio. И секогаш некој друг снимаше? Da. Никогаш тоа не беше твоја идеја, еве, Не, оди сними ме. Ne, onaj prvi moj najviralniji video sa ulice je spontano snimljen. И колку пати, да речеме, си пеел на улица, вкупно? Pa koliko sam stigao i mogao. U počecima dok nije bilo ovo ludilo, sam često kad bi bio na moru recimo došao pjevati tamo. Sad više ne stignem, ali se to dogodilo sigurno 4-5 puta. Знаеш, како ти дојде идејата? Знаеш, многу има што... To je za dušu. Kad kažu za dušu, to je za dušu. Sve arene su predivne, ali niko ne može zamijeniti spontani trenutak na ulici kad zapjevaš s ljudima koji nemaju ni jedan drugi osjećaj osim ljubavi prema glazbi. Ама пази, тоа се случајни минувачи. Je. Знаеш, и сега има тука некоја магија да ти од случајни минувачи направиш толпа. To je kad me pitate da li ima neki razlog kako se ovo sve dogodilo. Ja mislim da je bila ta ljubav prema spontanosti i prema muzici bez barijera. I to se dogodilo na ulici. И имаш, да речеме, некои сеќавања што ти се посебно драги, не знам, да се случило некоја девојка да поминала нешто, да направила, да кажала, специфични некои моменти? Meni specifičan moment koji mom srcu drag je onaj, što se vjerujem da ste možda i vidjeli, onaj moment gdje ja pjevam na ulici sa starijim ljudima. Dobro. I iste te ljude koje sam upoznao na ulici sam prije tjedan dana sad zvao kao goste na koncertu. Jer nekako cijenim početke svoje. Kako stigna do kontaktот? Kako go Došao sam u grad gdje sam ih upoznao, dao im svoj broj i rekao čujemo se. Bravo. Želim da mi budete gosti tad i tad, moji ljudi će vas zvat. I lagano smo se dogovorili. Браво. А, знаеш, и имало момент каде што си запеал, а не се собрала толпа? Pa nije bio do sada. Nije tako. Gledajte, ja sam pjevao u restoranima gdje je bilo 2 stola. Dakle, ja sam prolazio momente gdje je malo ljudi dolazilo na koncerte. Ali od trenutka kad sam ja počeo to objavljivati, onda više nije bilo tog momenta. Što je fora? Da. A kako stigna do nastapi u restorani? Kako dojde do toga? Koji te povika? Ja sam zadnje 3 godine pjevao po restoranima, kafićima, barovima. I sam odеше во kafići, во barovi, može li da pokažem što znam? Da. Da? Pa ja bi im se javio mail, jedan profesionalan mail, halo, dobar dan, ja bi pjevao. I došao bi sa prijateljem koji bi svirao na klaviru. Така. I sve ostalo je povijest. I znaš, ti fali takvo vreme? Da. Ali tko meni brani da ja to vrijeme vratim? Ja vjerujem da nakon cijele ove turneje mogu ja i dalje si priuštiti da odem u kafić i malo zapjevam s nekim. Što Точно. ne? Тоа ќе биде фора ефтен. Pa da. Точно. А има ли некоја, знаеш, бидејќи веќе осеќаш арени и кога ќе направиш разлика аренава и некое место каде што се 20-30 луѓе во ресторанот, кои се главни разлики? Знаеш, бидејќи ако не грешам, ти исто приоѓаш, пееш. Pa glavna razlika je u broju. Само во број на публика. Pa da. Така. Не ти менја ништо? Ne. Dapače, ja sam imao veću tremu Da. kad sam nastupao u kafićima. Zašto? Zato što je manje ljudi i svaku tu osobu u prostoriji ti osjetiš. Ako je 20 ljudi, ja tih 20 ljudi vidim. Da. Znači, ja svaku tu osobu osjetim. Da. Dok recimo arena je 20.000 ljudi. Како еден човек заедно. Je. I recimo, onda šta je zanimljiva stvar? Ja, Arena Zagreb i Arena Stožice, koje radim sad za 3 mjeseca, sam inzistirao da stage bude u sredini arene. Zašto? Da ja puno bolje osjetim svakog. Da mi ne bude neko daleko. Svi će mi biti blizu. Ja gdje god da se okrenem, svi će biti oko mene. I to mi je recimo jedan od zahvata u budućnosti mojoj kojima se jako veselim. Stage će biti doslovno u sredini arene.